Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba J. Antonius Lyngdoh MLA barim ke Kongres. Habakren nagaransan dalam election yang kertong MP ke Kongres na Shillong Parliamentary Seat uba Vincent H. Pala mentaka janmit ke Sautrik uyayong arajar arpusaw hamaukar ulaong. Wan laki breu ki shongshit ya ke jingerwa jong kaseng VPP ru Henry kani kam day ke election MDC ni MLA. Henry kadai ke election MP kabadai ke kamyap kam im jong ke jela but lada ki don ki jingkela ka bedai bat ki an hapo ka ying dor bar thau an jong ke ri ki ban yap ningkong ki de ki breu jong ke jela. Shesho ba Antonius ula kenturu ki Paidbah ban kelat ki beradam nadu ki jingjiang ki belajia ka por ba yakun ki election MLA bat MDC Henry badai ban pha bet do kertong ke Kongres syek ying dor bar thau an jong ke ri uban yakun bat kani ke sarkar NDA da ki ban penbun pon syek ke sarkar hapo ke jingelam ke BJP. Prah ngamdon EFI ngkan sya tambah ko Paidbah baye kani kam dei kam di Ilekshon kam election mena kadang keren manual ni dan kena semua bayar kanang keren ni Prah siang Prah atau Prah jadi temlele naik kan makanya kini kam parlimen punya Prah sudah parlimen anu bisa hinap dia terima kasih pada kawan ke MDC election election kata syum jistak Paidbah bakti bung ke parti mau manual mereka ni ke kam parlimen kam yap kam em para ngangkan syah suaman penkot kam yap kam em kene ke kam parlimen kam yap kam em bang lada dan kejengkela ya kenunukan parlimen kan mau ban let ningkong de mangi lada kene ke parti ke yo ya ke tuhan majority hapo kan Lok Sabha berkan Raja Sabha then we are finished we are gone ya kali ini adalah tibet perkhidmat wei nado kita ningkong kibaya kuni ya kacing lalu nak aktif orang hadu bersensiat ladi nak umtai ladi natib kaya ke constitution gumno draft ya ka kasih schedule like apa ini badan kita perkat ki pro jadi kum Reverend JJM Nicole Reverend JJM Nicole bat ki babon ki badan hantu ki go baya kene day bat pensa nak kerang iyo ke six schedule bat kata kalaya dapat ini para baye nak kadau wan num artatin kini kindang ne kidaksa num dan jingkala bat ngidan kejing terman bahkan wan sisa kajing kala mentakasin toh dah kejing bak kejing senai jong fi Paidbah babon palang kelak dia kejing yele election MLA beradab kelak dia kejing yele MDC ki po beradab gemau pemerintah parlimen ngin pabet dau kandidat ubadan barka grup kabanya kon persia bat kani ke sarkar ka pemerintah am laki wei kandidat yo kinang leat ka plus point sia kani ke sarkar ka pemerintah apa central government tetana ini kentien blame to do ini ya lam yang ini nak minta bagi sisi biang ya kejing sensia ke bakul kejing sensia ke bapa kejing sensia ke bapit bak kejing sensia nak minta ya